ده هفته مها گولانی ده سربازی گشتی اسایشا روجاوای کردستانی داخویانی یک درخست و تیدا قدخه کرنا چونو هاتنه لکولان کردی لباجار حسک راگهاند و افگر بست جی ساعت 8 ایواری دست پیدکه تا 6 صبحا لقل هن خالن جبريار أولهي دسبيكا حملة شاي عبد العزيز ياكو هبالا دسبيكر الجوروي هبالا أبريار دركت أو جي سببا يج بو خاطري قو هندري باجار حاكمية مهبة أم بارسنا بخبكن جبر أركا بارسنا قوجمتي خصنا هندري باجاري حسكي في وقت ده برمزنة هانا حملة ده بر هنا خلايا هنا شتا هنا اگه خوازن جوان دری شر برف درباس من دری باجار هنگ تفاوی چکن خوازن ماینات هنگ دری ملت دینن بريارا قد خكرنا چونو هاتنه جالية اسايشان و نبرازي بونا انكسيا ودنارينا وان دجي آلية كي تنه نكار پاراستنا دورن كردي بكا بريارا جهيلا تبدا ميد دركتيه بحضرة جوال الساعة 8 ايفاري حتى 6 سبي ام نرن بريارك تعسفيه بهتر قلسيا افي تياري دخويا كرن وك بريجي مدغو وانا جيم بيجن او سبجي مي بيجن هيلك اولايك السياسي بتنا خو نكار باراسنا رو جوابكي غاواك ام بهفر نهبشبن ده باراسنا كارد زیانا هری مزن جویگر بسته لخودی اندکان و بازرگانان بویا و به تایبت ین کاروان ایواری دست پیدکه از خودی کفنیتم حسکه من خودی قالك تعدل شغلين مهات دو فيها حظري هاني ما تخواست نوف حظر هاني بشتي يعني ساعات يازد بايا لانه حظر في شغيل دسبيتك و تي الدنيا هابينه ساعات حيش نهرو درابا ولو بين محل فالاي شغلنا ماي بري شغلتنا او حظر هاني جهات قالك تعدل مكر افگر بستنه لکولان کردین الباجار حسکه ین دبن کنترولا اسایشه ده ساعتك ماي گورو هر آوا و پیرا گر بس دست پی بکه لهویا خلکن باجار حسکه اوا گود نزیکترین دم ده اف بریار بداوی ببه ایوان حسیب رو داو حسکه